Ovaj Jugu za 250 evra nije jeftin, dok papiri ne prođu proveru. To je najvažnija stvar u ovom oglasu. Gledamo zastavu Jugu 55, godište 2000, iz Kraljeva. Cena je 250 evra. Na papiru deluje kao laka preprodaja, jer slični oglasi idu mnogo više. Ali oglas kaže 3 stvari koje menjaju odluku. Auto nije registrovan, ne vodi se na prodavca i oglas je uslužan, sa kratkim opisom da je Jugić u dobrom stanju. Kilometraža od 36.000 zvuči dobro, ali bez dokaza to je samo tvrdnja za proveru. Ako prodavac ima račune, stare slike ili prethodni tehnički, neka ih pokaže pre dogovora. Zato se ovdje ne kupuje cena, nego dokaz. Uporedili oglasi koje sam našao idu od oko 200 do preko 1000 evra. Realna brza preprodaja za ovaj primjerak, ako je zdrav, nije 1000 evra. Konzervativnije je računati oko 650 evra. Na 250 evra kupovine to zvuči lepo, ali onda dolaze transport, osnovni servis, papirna provera i popust sljedećem kupcu. Posle toga realna zarada može biti oko 250 evra, ne čarobna dupla cena. To je i dalje dobar prostor, ali samo ako ulaz ostane disciplinovan. Zato računaj najgori razuman scenario, pa tek onda nudi novac. Nazivam ovo failure mode papiri pojedu maržu. To pogađa lokalne preprodavce jeftinih neregistrovanih automobila. Problem nije što je Jugo jeftin. Problem je što jedan nečist prenos, loše ovlašćenje, nepoznat vlasnik ili skup šlep mogu da obrišu celu zaradu. Kod ovakvo male kupovne cene, jedna administrativna rupa postaje skuplja od akumulatora. Sljedeći kupac neće platiti tvoju nadu. Platit će auto koji može odmah da se objasni. Kupuj samo ako prodavac odmah pokaže čist lanac vlasništva. Broj šasije mora da se slaže. Saobraćajna mora da postoji. Prenos mora da bude realan, ne obećan. Auto mora hladan da pali, da koči pravo i da menjač ne izbacuje brzine. Pogledaj pod, pragove, zadnje koševe i tragove varenja. Ako sve to prođe, ovo je dobar mali flip. Pregovaraj ako papiri postoje, ali registracija, akumulator, transport ili osnovni servis padaju na tebe. Tada maksimum nije više otvoren. Cilja je ulaz do 300 evra ili manje. Svaki trošak koji preuzmeš mora odmah da skine cenu. Kod ovakvog auta nema mesta za romantičnu procenu stanja. Preskoči ako nema saobraćajne, ako se izbegava vlasništvo ili ako auto realno postaje donor delova. Donor nije loš, ali se ne plaća kao preprodajni auto. Preskoči i ako prodavac žuri bez pregleda, jer žurba kupcu retko čuva maržu. Moje operator pravilo je jednostavno. Svaka nepoznata mana mora da postane popust, ne nada.